Jibo ve peşvazikirina ve jibo ve germahiya ve em spas dikin hun her hebben her bijin. Em veki hedefe me kongreki be heybet beklari nahal her aliye velatı me u Türkiye xabatı me rexistini mazıntır bu pişti kongre. Yani em zanın heza hedefe heza gelli Kürt le Türkiye kadera vi velatı diyar dike. Na li başûrê Kurdistanê êrişên berfireh hene li ser gelê Kurd. Li Rojavayê Kurdistanê hema her roj êrişê rejîma faşîst hene li ser gelê Kurd. Selamünaleyküm. Merhaba. Şevay başın. Merhaba Jvara. Merhaba. Şevan başın. Sağ ol. Merhaba Jvara. Merhaba. Şevan başın. Sağ ol. Gelek. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Şevay. Parlamenterime vekilime vani hedefi tabii temel. Vekilime vani brez hayır temel namazı. Merhaba. Merhaba başkanım. Şevan. Merhaba. Qad. مرة على بالك الرياضة تعرفني ne? Başa bela rekısına meyen avçil geldi tekile dayne belki em ama em vêjî dizanin ber xwedana û hemberê van êrişan jî bu aliyê ve de aliyê mehemiyan da pê hempa devam dikin. Zerok bir hindê me rêveberiyê de cih bigirin ama em hemû hewalê dixwe vek temsîliyetekê vek rêveberekê vek parlamenterekê vek hevserokekê dihesibînin. Berku me ihtiyacı ve he. yani em veki gele Kürt hakikaten demek ya o da derbaz demek ki zor zahmet de ve her rengi eriş şu taarruz heye taarruz eki mazın ser Halka Kurdistan'a heye ji başur bigire hatta Rojava ji Rojava bigire hatta Bakurê Kurdistanê û hemû bajarên Kurdistanê Bakur ya Tirkiye em dibînin ku dixwazin hakikaten Kurdayetiyê Kurdbûnê Kurdê azad dîsa tune bikin bê nav bikin bê em bêjin nasname bihê zaten demek ki dirêje berdevkên hikûmeta faşîst tiştekê dibêjin em ê rewşeke wisa derxin holê ku nikare behsa Kurdayetiyê bike